Evo ga opet još jedna bajka od našeg Jahije za Ublehe, naše komšije iz Bijeljine. Izvolite gospodine Jahija. Hvala lijepo, opet za Ublehe. Malo sam uzeo love u Ukrini. Slušaj, isto se desilo u početnim fazama školovanja. Jedan Jusuf... Jel ti ste školovali na fakultetu Ubleha, jel? Pa tu je to. To je to na fakultetu Ubleha, diplomirali ste, jel tako? Bilo je muzičko-poljoprivredno-stočni fakultet, jer su većinom svi svirali dvojnice i čuvali stoku, rogatu. Jel? Pa su svi završili fakultet. Tako da je bio čas upoznavanja prvi dan. Strebamo ili? Pa, ko se osjeća tako? Moguće. Ali većinom su se svi osjećali trebe. Slušajmo, nastavnica je bila najbolja, da budemo iskreni. Svi su virali ispod stola. Pa što vira? Kaže, nemojte djeco sada da izlazite, dižite ruke, kad hoćete nešto da uradite, da pitate, kulture uče. I djeca sad eksperimentišu, drugarice, učiteljice, mogu li daći u WC, ovo ono. Kad Jusuf diže ruku, šta je Jusuf, izvoli, kaže, drugarice, učiteljice, mogu li otići kući da uzme hljeba i zejtina? 3 kilometra mu kuća od škole. Eto, smijanje je bilo. Jel si ko nasmio, molim?